believe that these two great nations are still bound and historically related by a century of liberation struggle vis-a-vis the colonial empire of the Dutch East Indies. With regard to the international convention containing war between sovereign states, in this case, Holland and Aceh, we therefore demand His Majesty's government to review the status quo of Aceh before the war, as Aceh has never been part of the Dutch East Indies or Indonesia. All people have the right to self-determination and independence under the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of the Rights of the People, the Universal Declaration of Human Rights, and international covenant on economic, social and cultural rights. According to all procedures, it has been executed in all ex-colonial territories, except in the Dutch East Indies. Aceh independent status should have been restored. Therefore, the government to reopen the case of the declaration of war against the Kingdom of Aceh, which have been buried for so long and that has caused more than 100,000 Acehnese dead since. By doing so, the status quo antebellum will be restored and thus preventing another regional war in the future. We also request the Kingdom of Netherlands to take responsibility and reopen the illegal transfer of our fatherland, Aceh, to the Republic of Indonesia. Indeed, we intend to resolve this long-lasting conflict peacefully. Thank you. Halo. Hari ini 26 Maret 2021 kita semua berada di depan kedutaan Belanda untuk memperingati penyebut maklumat perang yang dilakukan oleh pihak Belanda pada 26 Maret 1873. Aceh! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Terima kasih. Lørdag. Vi er folket fra Aceh samles her i dag for at fejre årsdagen for den hollandske kriserklæring mod den suveræne stat Aceh den 26. marts 1873. Hovedformålet med at være her i dag er at minde den hollandske regering om den forpligtelse med hensyn til næsten et århundrede krigsforhold med Aceh, som endnu ikke er afgjort indtil i dag. Befolkningen i Aceh kæmper stadig for at genvinde sin engangsstrålende uafhængige stat, der blev overvundet af den republikanske Indonesien. Vi tror, at disse store nationer stadig er bundet og historisk beslægtet af et århundredes befrielseskamp overfor det hollandske østindiske koloniale imperium. Med hensyn til internationale konventioner vedrørende krig og fred mellem suveræne stater, i dette tilfælde Holland og Aceh. Vi forlanger derfor hans majestætiske regering for at gennemgå status quo for Aceh før krigen, da Aceh aldrig har været en del af Hollands Østindien eller Indonesien. Alle folkeslag har ret til selvbestemmelse og uafhængig i henhold til de forenede nationers magt. Verdenserklæring om folks rettigheder, verdenserklæring om menneskerettigheder og den internationale konvention om økonomisk, sociale
og kulturelle rettigheder. I henhold til alle disse regler og procedurer, som er blevet ubehørligt udført i alle eks-koloniale territorier, undtagen i de hollandske Østindien, skulle Aceh uafhængighedsstatus have været genoprettet. Derfor opfordrer vi din regering til at genåbne sagen om krigserklæring mod kongeriget Aceh, der er begravet så længe, og som har foretaget mere end 100.000 acehniske dødsfald siden da. Ved at gøre dette vil status quo ante Belum blive genoprettet og dermed forhindre endnu en regional krig i fremtiden. Vi anmoder også det hollandske kongerige om at tage ansvar og genåbne sagen om ulovlig overførsel af vores fædreland Aceh til den republikanske Indonesien. Vi har faktisk til hensigt at løse denne langvarige konflikt fredeligt. Tak skal I have. Penjaga. Oh, semangat! Bandung bangsa Aceh, Mat Mantang yang nak diambil rungkanya. Uranya, kamu bangsa Aceh dan kamu anggota Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera. Nah, dikira kedutaan kolonialis Belanda. Tanya terus tika uranya. Ketanya menuntut Belanda untuk mencabut buat perang yang kali ini ada bangsa Tanyo 26 Maret 1817 dan sampai ke uranya Belanda mana pernah dicabut buat perang ada bangsa Tanyo. Maka darinya hanya bangsa Aceh harus sepakat menuntut Belanda untuk mencabut buat perang ada bangsa Tanyo. Yang kedua, Ketanya untuk dikira kedutaan penjajah Belanda. Ketanya tak tuntut Belanda untuk bertanggungjawab ada bangsa Tanyo, ada Nangrau Tanyo yang akan dipenjara Nangrau Tanyo kepada kolonialis imperialisme Jawa. Karena secara hukum internasional karena sah saban-saban kena Kepulauan Bandung tiap-tiap penjajah yang tidak menjajah sebuah bangsa ketika penjajahnya kali duit maka penjajahnya harus dipulang nanggronya kepada urumpo nangro yang sah. Tapi Belanda hana pernah dikubur akhirnya hana pernah dipaku wakil bangsa Tanyo malah Nangrau Tanyo hijau ke neo imperialisme Jawa. Aceh! Merdeka. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Sahabat-sahabat kita yang bermula, Belanda dan Jawa sama-sama mempunyai praktikan penjajah untuk bangsa Tanyo, penjajah ke Tanyo, membunuh ke Tanyo dan cuh harta ke Tanyo. Belanda dan Jawa sama negara Tanyo, net Aceh pertama bumi hukum di harus ke Tanyo bangsa Aceh. Maka darinya serukan kepada
Masjid perkara MOU Helsinki. 16 tahun orang MOU Helsinki. Ada terjadi sama-sama. MOU Helsinki bangsa yang goblok yang hana muka katanya. MOU Helsinki dengan naga kumpul kemo antara Jawa dan petinggi-petinggi GAM yang orang yang menikmati kesenangan di hati kesengsaraan kita jauh. Maka darinya bangsa akan bersemikir ke MOU. MOU mana makna sapu-sapu tanya. Menacik parlok. Parloknya juga hana makna sapu-sapu tanya. Parloknya sama lagi Parnas. Hana beda dengan anda. Tapi parlok kepada tetap tunduk kepada Undang-Undang Pancasila dan pada Undang-Undang 45. Maka darinya tanya bangsa Aceh, Momen 26 orang Jawa harus tajuk sikap. Memandu Pekatin Jawa harus tatulah. Gubernur sampai kecil yang adalah nedua struktur Jawa yang hana mungkong ketanya. Yang melimamkan ketanya kali sampai putar gubernur sampai kecil. Tapi yang tak di Aceh orangnya adalah Jawa semakin berkembang biak. Untuk membunuh, kedutaan Belanda menipu, yang di Copenhagen dan dan jual harta ketanya. MOU Helsinki hana sebuah jaminan ketanya untuk hidup damai dan sejahtera. Urangnya cinta kalah. Dua drop adik bangsa Aceh hidrop gara-gara hanya mengeluarkan kebebasan pendapat. abang Nyawa sama bukti kamu jero bateri Jawa kena Nangro yang demokrasi tapi Nangro yang anti demokrasi. Aceh, merdeka Aceh, merdeka Aceh, merdeka Melaka, penjajah Melaka, Melaka, Melaka. Salam sejahtera madu bangsa Aceh. Pak mantong yang ana yang dia turung donya. Uranya sama-sama takalan. Persoalan Aceh dah selesai dan hana pernah selesai. Sebelum merdeka. Tanya bangsa Aceh harus komitmen Jawa nak senambung jaro dari Belanda. Antara Belanda dan Jawa adalah komplotan penjahat yang telah merampas budaya Petanyo, yang telah merampas kekayaan Petanyo, yang telah merampas kemerdekaan Petanyo. Hari ini kami bangsa Aceh dan kami anggota Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera berada di depan kedaulatan kolonialis Belanda. Mana apa penting sang sebab gak nyangkan raya suku sampai sang muatnya tu hotelnya nya baterai kabeh. Power bank. Cimat lah. Yang Yang kalau menjuk sedap apa? yang karab kabeh.